murakoze mbifurije noheli nziza umwaka mushamuhire. Avuze ibintu byo kurya mpita nibuka papa wanje yaguze voka 3 ajize nyine mu rugo tuzirye, asatuye ya mbere asanga iraboze, asatuye n'iya kabiri asanga iraboze. Kubera ko bwari bwije abona ntago ari busubire ku muhanda kugura izindi, aravuga ati rero ningi tuyisatuye tugasanga iraboze twaba duhombye, azimye itara turayirya. Ntago tuzi ibyo twariye natwe. Njyewe ndashaka ngo twiganirire bisanzwe nyine. Abantu bamaze iminsi bavuga ngo narabuze ibintu nk'ibyo, ariko njyewe ndi muri ya gahunda ya leta yo kwihangira imirimo. Ubu ngubu nsigaye ncuruza muri shike, ncuruza imyenda y'abagore. Ni ukuvuga ngo umuntu wambuze wese nsigaye nibera mu majipo y'abagore. Uwanshaka nawe yansanga, twihangira imirimo bizadufasha. Hari ikintu ushaka gusaba, hari ibintu biba byarabaye mu mwaka kugira ngo tuje mu wundi mwaka bizakaza kubonekamo impinduka. Nk'abamama ndashaka kubasaba, ni imbabazi nshaka kubasaba, mumbare ntimukonkereza abana ahantu hose mubonye. Kuko hari igihe uri mu rusengero ukonsa umwana, mu isoko ukonsa umwana, muri gare ukonsa umwana, biriya bintu ntabwo ari byiza. None ari ingeso mugira, iyo umwana yanze ibere uhita umubwira ngo n'uryanga ndarihuriye. Ibaze ko twazanye n'umugabo mu modoka arenga ahantu yaragiye kuko bavuze ngo naryanga barariho umugabo. Murasubiza abagabo ku ibere ni amakosa. Turi kuza urumva twari benshi gutya mu modoka, ariko kuko ndi umushumba nyine baranyubaha ngo nicara imbere, ariko nanjye rero mbonye boss ndamwubaha ndavuga ati nicara imbere. Umva turi abanyarwenya twaje muri van nyine nini tuza dutera story, tugeze mu nzira twumva umwuka utari mwiza mu modoka. None dutangira kubura na pirata, baravuze ngo uwo muntu ukoze ibyo bintu ngo yaduteguza mwinda, aravuze ngo ari umwenge ngo ari umuyaga, ngo ari umwenge haca umuyaga, abandi ngo bibaho ngo birashika, abandi ngo ubuse ngo yabyishuriye ngo tumenye ko bibiri nyine bibinduru nyinshi to. Ariko ndashimira boss nk'umuntu mukuru nyine nka boss wacu yahindukiye agiye kudukaruma tuga muceceke cyangwa imbongera undi tumenye ikibazo cyabereye. Aka niko kazi keza usebya boss ahari ntibakwirukane. Ndashaka gushishikariza abantu bakiciga, abanyeshuri, abana bakiri bato, ishuri ni ryiza. Hari ukuntu abantu baremaga inzira zo gukarota kugira ngo ntibaje ku ishuri. Petit frère wanje jondi yarwaye amaso ngo atuma abona ibintu biri kure ngo ntabone ibiri hafi. None yabigize urwitwazo, twegere ikigo cy'ishuri ahantu yiga, ngo yari mu rugo bari kureba ku ishuri, ngo yageze kuri gate buri kigo. Umva rero ni amakosa. Mushaka uburyo mukunda ishuri aho kugira ngo muzaza muremeye inzitwazo kugira ngo mutazarangiza ishuri mugasanga mubaye marine zitari z'abasirikare. Byabafasha. Umwanya usi wagera no seraki urana nsa na Yesu wowe anagwakira mu ntambwe ngo nsa na Gitapo. Oya ariko nabyemeye uyu munsi, sinzi ukuntu mukanya urumva genda kuze bambwa ko nsa na Yesu. Oya nkabipinga tu. Oya ahako mukanya mwena na bara abasirikare baba bari harakunze hasi hano hasi ngo Yesu we ko wabuze. Ndavuga ati kandi navutse mukanya urumva yari kumbona ryari se. Murakoze cyane.